And Salmoran, good morning people, good morning everywhere. Linjani siyaphila right bantu bakithi. Ngithenge ngichaze kabanzi ngale nto lena. Ngike ngaposta mina le nto le ibusiness lami elincane ngilenzayo. Asibeni bahle sonke nje sicazimule. Lokubona abanye amasebela lezi zinto sebehleka kakhulu noba kungachazi. Kodwa ke bantu bakithi silaba abantu esizwana laba abathanda into zobunandi nanka ama-earring bobaba hlina elibhoboza indlebe sinawo amacici lapha yana sine gold ne silver and then sibe nama rings sinawo ama rings akusiwo lawana ke awemali lawa ngama rings akuba smart bakhona abathanda ama rings lapha yana nje akhona yakhetha umhlobo wakho uyangithinta lapha ecingweni lami. And then kuthi lapha ngama teeth cover lawa akusiwo ama full teeth like ukuthi ma unesikhewu ngikwazi ukuvala isikhewu or ngikwazi ukureplace izinye laphumayo cha. Epostini yami lapha bakhona abathetha amanamba bangifonela bethi bona bakhumuka amazinyo bafuna ukubiselwa lezi zinto cha lawa akusiwona amazinyo abiselwayo sihlobo zami lawa ngama cover teeth. Leli izinyo leli noma ngazi lihlephune nje phakathi liyabe lokho linjengoba ulibona so akusiyo le ukuthi mhlawumbe liyarusa ungaqhoba ngalinyama or ungaluma ngalo ithambo liyathola selirusile cha lelo izinyo lokuthi mhlawumbe uma ungaliscratcha nje liyabe lokho liyellow kanje liyabe lokho lisilver kanje so into enzakalayo sihlobo zakithi lingithinte laphana ngiyatholakala ecingweni ubuye ngikwenze ube smart le i-cover teeth i-cover izinyo elikhona siyaqokisa phezulu kwaleli sikwazi ukuliphina lingaphumi uzolikhipha mhla uthanda wena right nanka amazinyo lawo abanama gap teeth uthola umuntu eletsako ngibiza ngithi itsako mina nayi into evala itsako lapha siyavala kube smart so sihlobo zakithi ngicela lingithinte lapha ngiyatholakala online. Thank you.